сұрау, не үшін Илгерей деген псевдоним? Енді бұл Илгерей деген псевдоним 17 ел дәуірінде мен аны гілейтем енді. Татар эстрадасында мен башлаған шырда енді бұл ғұмын зор эстрадаға мініп келген уақытта, бірінші курста оқығанда деп айтайық. Илназ Гереев бет енді болам ішінде мен. Андай есімні жыршылар көбейді деп айтайық. Міне осақ Илнар Гараев, елшпасам шалды егіті. Ошолар Илназ Гараев, анары соң Илназ Минбалиевлер, Илназ Сефиуллин, Илназ Гариповлар көбейді. Илназ есімінде жыршылар көбейді де, бірсінде кухняда отырам, шай ішіп, радио тыңлап. Һәм менің жеріне сұрадылар да, мәселен, әнекей деген жерден қоя алмассыз екен, Илназ Гараевтың деп. Башқа жыршыніқан қойдылар. Міне шул вақытны енді мен біраз неттім да, теге ашуым шығып алды да, мәйтім тоқталі эстрадада мәйдан бар өзіге бір өзіңшілік бір матур есім керек деп, достым Ғабдырахимға мөрәжағат еттім де, ол меңайын дейді, Илсафнықы шекілі есімнен бірінші харif алып, фамилиядан бірінші харif алабыз да, Илгерей деген псевдонимлеп шығарабыз. Мен баштаған Илгер деп тәқдим еткен ем. Ол айтты да, мен ойлап ал деп, Илгер деп ана дейді, әй істейбіз дейді де, Илгерей деген мен шындай псевдоним барға келді. Сіздің кішкене уақытта болашақта қошаматыңыз бар еді ме? Қошаматлар, болашақта қошаматлар жоқ еді. Мені Герей деп ертеді. Просто Герей. Ана бұл жыршы болу деген қиял болашақтан бар демейді ол? Болашақтан ие мен ендігі har birimiz bitinde bari bir tege munchadan chiqqashinchi biz sheshlaribiz da kuzga qarshina bosib tarab tutib yig'lab qaray boshlay shuni bilay degan men menda shayt xiyollanaydim kuzga qarshina bosib tomoshachi yanında shig'ish yasab shulay yoqdagi o'zimizning metr jirishlarni tinglab ilhom abilarni alfiya abilarni hamdina abilarni tinglab endi yaratgan jirishlarim endi meni ko'proq shul xaniya abilar salat abilar deb aytdik abdulfat abilar aydar abilar shularni shekillar tinglab olar shekillar shulay sahnaga minasem келді қиялым тұрмышқа ашты десем де болар. Мына шо. Тағы мен әзірге болашаққа қайтсақ, кішкене Илназ ол нендей еді біздің жетей малайды ма, или шоп шаян еді ма? Жоқ, шаян түгіл. Ұялшан, тыйнақ, һәм енді бик ғәділ деп айтайық. Мына шо. Барыр, ошым шығадыр ем, мына шындай шырақтар боладыр ем. Ауылда барыр, малайлар өзара соғышалар бетінде. Мен бик соғышырға кірмеймін. Шулайда міне әрләшкен еткен вақытта араларына кіріп, айырып, олай түгіл, бұлай керек едіп, міне нешіктір дұрыс жолға бастырға тырышадыр ем деп айтайым соңын. Шул һәм енді әтияніні хұрмат етіп, аларны әтияні боларақ аларны тыңлап өскен егіп деп айтайым енді шул. Сіз өзіңізді қазір қызлар әтесі бетен таулар білән біргелешіп ойнай тұрған неде болса ойынларыңыз бар ма сіздің? Міне біздің YouTube каналына көз салсағыз, біз анда қызық челленджлар түсіреміз енді. Қазір бик модны бит енді интернетта бигрәкте һәм тиздән ала берсә безнең бер яңа сәхифә ачылып китәчәк анда. Чөнки күп кенә балалар безнең бит инде күп кенә балалар нишләр YouTube каналына актаралар, урыс программаларын карыйлар дип әйтик. Без адиләнен ала берсә менә шу шарада ачабыз инде берничә проект әзер. Балаларга әкият, татарча укып, ул әкиятләр сөйләячәк. Балалар шуны теге карасыннар өчен татар телен үстерергә балалар белән шулай мен уйныйм. Аларга әзрәк тәрбия бирә үштә уеннар уйнарга тырышабыз инде без кызыклы. Мәсәлән, теге саннар, төсләр белән шулай да күбрәк минем тормыш дулкыным Айгөл шөгыльләнә балалар белән. Ул инде хатын-кыз буларак бар әти кыз балага башка төрле бераз подход бирә бит инде ул. Әни кеше ул хатын-кыз башка төрле шуңа күрә күбрәк инде Айгөл минем алар белән. Ну шулай да менә кичә мин каминам белән курчаклар белән уйнап алдым. Әнә шул. Тагын бер замана сорау инде, балаларыгызга сез кемне телефонда утырган менә күп рөхсәт итәсез. Уйныймы алар телефонда сез? Нәрсә булса карыймы? Уйный, карыйлар. Мин беләсезме, теге все булды, тукта, карамыйсың дигән әйбер юк миндә. Алар үзләре беләләр. Алар үзләре беләләр, үзләре карыйлар, үзләре ачалар. Мин аларга тулайым ышанам. Адилә артып карый башласа, әти булды миңа алып куй телефонны дип үзләре беләләр. Мин бер әйткән юк. Теге Айгөл дә, мин дә ни түгел. Алар күбрәк без аларны балачактан өйрәттек. Без беләбез бит инде, что хәб алар үсеп килә, алар күбрәк телефонга омтылачак. Шуңа күрә без аерым бер ниләр ачтыганда, аларга
керә ала торган дип әйтик инде. То есть башка зурлар каналына керә алмый, яшьләр өчен, балалар өчен инглиз телен өйрәнәләр, алар анда кереп, урыс телен, татар телен өйрәнәләр дип әйтик. Менә шундый инде кереп үзләре утыралар алар. Менә шул. Һәм безнең газетаны укучы балаларга теләкләрегезне. Инде балалар шундый бер теләк, менә һәрбер бала бит инде безнең уйлый, менә зур эскә шофер булам ди, кемдер космонавт булам ди, яисә башка төр һөнәрен сайлый бит инде шулай. Бер теләк. Иң мөһиме менә балаларыма әти-әнигезне гел аларны кадерләп, аларны хөрмәт итеп яшәгез. Аларны яратыгыз, әти-әниләрегезне. Сезнең хәзер балачак мизгеле шундый рәхәт чак. Менә минем хәзер шәхсән балачакка әйләнеп кайтасым килә. Шулай инде ул тормышта балачакта үсәсе килә, үскәч балачак буласы килә. Шуңа күрә үзегезнең менә кем буласыгыз килә, шул булырга тырышыгыз. Иң мөһиме үзегезнең эшегезне яратып эшләгез, күңелегезне, йөрәгегезне тыңлагыз һәм әти-әниләргә каршы чыкмагыз. Менә шул.